ngwana wa Modimo e le morutuwa wa kereke ya African Methodist Episcopal Church eo yena Modimo a mo kgethileng eo yena Modimo a mo supileng. And before you were born out of your mother's womb, I knew you. And I had the plans for you. Not to harm you, but for you to prosper. He will read you like a whole. Hallelujah, church. He will read you like a whole. And I speak in faith that one day He will stand in this church like I do and preach the word of God unto all of you. And he was ordained as a deacon of the African Methodist Episcopal Church, and the church has assigned him to Mabonde State Race. How many today when after my voice that you are going to hear, other than the word of Reverend Bohoju, wisdom able. I pray for him every day. Please pray for him. And to cover him in the blood of Jesus. Oh, the brother is gifted. Hallelujah, church. For when the going gets tough, and receive Moruti Wankereke Yamamo, the State's Race, Moruti Solomon, who is going to say to us, thus says the Lord. Should say amen. Should say hallelujah. Hallelujah. Somebody say praise the Lord. Come on, church, give God some praise. Let the church of God say amen. Let the church of God say hallelujah. Let the church of God say praise the Lord. Praise the Lord. And let the church of God say amen. Let the church of God say hallelujah. Hallelujah. And let the church of God say praise the Lord. Praise the Lord.
re kgutle re tsebang e seng ka re ya tsena le mosomošweng ya tsena le jwa hallelujah praise the Lord ke tlo dumedisa sekana maobane ke ne ke le kwakwa maobane bekeng ena yohle ke le thabeng kwana ke latela le bakang la bakanto ba modimo gare go beke mona mme go ntshwarele ga e ka ba mmele wa ka o batla o le weak today ke bakeng la thapelo ba gaešo go na le lentswe la ntate modimo le ke le ka le utlwagala ke tsebe le wena wa le tsebe le reng ke mang ya ka hlwang thabo ya Jehova ke eo matsogo a hae a senang molato yeo pelo ya hae e hlwekileng jwale thaba ya Jehova ga e hlokwe ke batho fela e hloka batho e hloka batho ba senang molato matsogong a bona ebile e hloka batho ba nang le pelo tse hlwekileng ha e ba o na le pelo e hlwekileng a kore amen ha e ba matsogo a senang molato o kore amen ha e ba pelo ya hao e le jwang-jwang matsogo a hao a le jwang-jwang gore modimo thuse halleluja ke rata go nka monyetla ona go ananela le go hlompha sebaka seo ke se fuweng ke motsamaisi wa mosebetsi Reverend Man of God ke go hlompela go ke ikokobeditse go na le mantswe ke le ka utlwa gale amen the anointing that you respect is the anointing that you will upgrade tlolo yeo o e hlompha ke tlolo yeo o tla o e hogela ke monyenyane ditabeng mona nna ke wa o fela ke monyenyane le districting ya rona mona ke monyenyane haholo jwale ke ntse ke itlhokela tlolo ke ntse ke inkela tlolo ke tlatsa hodima ya ka mona go fitlhelela karolo ya overflow modimo wa kgotso a re thusa modimo wa kgotso a re fe kgotso a re fele re gola ha e le mosa wa gago mana ko hlomphiwe hai o ke le fe sephiri pele ke tobega ke sa kokotetse seguti ke soka ke hlaga le conferenceng ke ha mpitsa Madasonji a re ke tobega on relay bridge bareri ba ne ba le bararo e ne le leklo e kopane kwa bareri ba ne ba le bararo ne ke soka ke hlaga le conferenceng ke soka ke amohelea le wa amohelea a re re tlogela moo baregi ba babedi ka ba baleki ka tshwanela gore ke rerefa credit ke le moo ka batho ba bangata ke tshuile le go tshoa jena ke a leboga re fuwe le molaetsa o reng ga le logela le mpe le itulele mantswe o ntwetsa dikua mašaka le re rest in peace ke gopola hantle e seng ena ya lona ya maote but rest in peace a ke fihla mono tha ke gagagane ke batho ene re tla thusana le bona ba ile ka be ke ga ka lentswe le modimo a lampha lona a re ska baleha dula o rere evangeleng ya modimo yo o tloga letsatsi lona le ke mohlomphile o tloa tsatsi leo ke ntse ke mohlompa le ka sheboleng le tlogolo fetsa golo ba le motho ya tshwanang le mana kwano ke rekeng ya lona ke mohlompilago bagege ba lentswe la modimo preachers of the word magareng a rona maybe re na le di-apostles prophets evangelists pastors and teachers of the word ke le tlhompile ba gaešo bomme le bontate ba ena le dikgaitsedi ke le tlhompile ba bohle le baeti bohle ba teng le bohle bao ke sa kang ka ba tlhaloganya kapa ka ba
ka ba ka ntsha mabitso a bona ba ga se le hlomphile hleng a ke motle le ka ditumediso ke na le wena wa go mara dumela haleluya a go je mo topla o fela itukiso be hantle itukiso be hantle na go se fitile na go se le yona re tlo matha ka lebelo le le na mo fika wa lona le o ntumelle hore ke tsamaye ka mokgwa wa ka iseng wa ba ba because nka ka tsamaya ka wa ba ba ke tlo di fapanya ke tsamaye fela ka mokgwa wa ka se bo ga di kopa fela tsamaye nna mo di se go le fatshe go le fatshe monna modimo re ba le tsopalo ya lentswe la ntate modimo testamenteng e ntjha dipalo tse tharo tse re baletsweng re di fumane testamenteng e ntjha kaofela ha tsona mme bukeng ya mohalale Matheo kgaolong ya 15 re baletswe temana ya 20 a nang le motso le mong ho ya temaneng ya 20 a nang le metso e robedi mme ke dumelle nna ke hohele maikutlo a hao temaneng ya 20 a nang le metso e meraro le temana ya 20 a nang le metso e mehlano e ba lentswe la ntate modimo le selere empa Jesu a se ke a mo araba letho barutwa ba hae ba atamela ba mo rapela ba re mo kgutlise hobane o goa a ntse a re latela temana ya 20 a nang le metso e mehlano na le mantswe a re ya ba mosadi wa mo atamela a khumama a go yena morena nthuse mere ba letswe hape epistoleng ya apostolo Paulo se go ba Efese kgaolo ya bobedi ba balwa temana ya 11 le motso o le mong go ya temaneng ya 10 le na le metso e mene ntumelle ke ho ya le maikutlo a hao temaneng ya 10 le na le metso e meraro e nang le mantswe ana a re empa jwale ha le le ho Jesu Kriste lona bao le ne le ho le kgale le atameditswe ke madi a Kriste me palo ya lentswe ya boraro eo e baletsweng re baletswe bukeng ya Jakobo kgaolo ya bone temana ya bobedi fela ena le mantswe ana a re atamelang modimo mme o tla le atamela ba etsa dibili hatela mme rona ba dipelo di pedi hlatswang dipelo tsa lona a re bule lentswe atamela a re rapela Spirit of the living God, this is your word. It's already anointed, sharper than any double-edged sword. It pierces through the heart, it gets to the depth of the heart, separating soul and the spirit, O Lord. Your word is already powerful. Modimo le na le matla. Le ha le sa re ho kenna, hai, lona le na le matla. David ha bua ka lona. O re le thuthumetsana ha tone ya katleshe le tswadisa e dikgama. O re ke le bone maotong a rona. Ha le tswelena, hai, la khutlela morao le sa etsa mosebetsi. Modimo a tla feta, le lefatshe le tla feta, empa lentswe la hao le thola ka ho sa feleng. Lentswe la Modimo le kile la tla habolona, ba habolona ba se ba le amohela, empa ba ile ba le amohela, le ba nehile tokelo ya ho ka fitwa bana ba hao. Hai atamela Modimo a nthuse ke na lo theowa bona ke tsebo ba ne ba Modimo a nthuse haleluya bomme le bontate ba ina le dikgaitsedi
wa tseba dintho tse ding di na le ho makatsa tjena ha ke kgutla thapeleng re kgutla ho lo rapela ke iphumana ke le lefung ke lo tshedisa mme ha ke le lefung ho etsahala hore lebitso la ka le qhome mme ho thwe ke moruti mme taba ena ile ya hlaba batho ba bangata haholo ya hore ke moruti bomme le bontate ha se rona batho ba ikgethelang batho bao modimo o ba bitsang modimo wa ikgethela hore o bitsa batho ba jwang mme ka dinako tse ding ka nna ka ska ba sebopeho sa hore ke moruti nka nna ka ske ka ba hai le dintho tseo baruti ba bangata ba nang le tsona empa ha ke ikgetha ke kgethilwe ke modimo bebele e bua mantswe ana e re ho kile ha etsahala re tlo rena bakgela ke batla fela o nkutlwe ho kile ha etsahala hore bebele re ho no e ne le ka mora hore Jesu a tle a kolometswe ke Yohane le moya ha wa modimo o halalelang o no theohile o nkile sebopeho sa leba wa dula hodima ha ke hanane le wena le ha o ka wa tjhoba empa ke na le bothata le batho ba reng modimo ke leba le tsebang ho bopa moya ha e so ka e ba jwang bebele re moya o halalelang o bile wa theoha o nkile sebopeho sa leba wa dula hodima Jesu ho utlwahala mantswe a reng eba ke mora wa ya etsang tse ratwang ke nna ke mo utlwetse mo mamela bebele re ka mora ho ya ba wa etsahala ke tsamaya ka mokgwa o bonolo o utlwa ya ba wa etsahala hore a ntsuwe ke moya o halalelang o na tletse ka moya o halalelang a nke wa lefeleng ho lekwa ke Satane teng ene hore e re ko fela na lebaka ntho nga ba lekwa hantle ene le hore o na saka a ikisa o ne a tletse ka moya o halalelang o ne a tlalwe ke moya o halalelang let me pass by ke moya ho na le dintho tse ngata my brother ke a lakatsa hore di ka ka tsamaya ka mokgwa o ntso o tsamaya ka mokgwa ka bale dino tsena tsa madila le nna empa ke tlalwe hai ke moya ke mo thuse hai ke mo thuse haleluya batho ba tlalwe ke moya ha ba iketsetse ka ho rata ha bona ba buswa ke moya ha ba ipusi ba buswa ke moya ha ba itaole ba laolwa ke moya ha ba ikgalele ba kgalemelwa hai ke moya Sophie, my mother, Sophie. Ke ne ke re fela Adame ha ke tsebe mole mara Adame e ka nna ba dutse ho tsona tsena tse nna ke di lakatsang ka lebaka la hore ke tshwerwe ke moya ha ke kgone ho kena Adame e ka nna ba o dutse mo sentshapeng le siko teng mara Adame e ka nna ba o dutse ka hare ha e banna we lenyalo le senang kgotso le lebaka empa Adame e ka nna ba le kereke botsitso ha o sa le ha e banna we Adamela bomme le bontate re kopana jwale hai modimo a thusa wa tseba re kopana le Jesu bebelele e ne se kgale a qeta ho fihla Tile le Sidone bebeleng kwa mantswana e re ha le Tile le Sidone ho nona le taba e neng e etsahala ka nako e o ne a kgathetse ka lebaka la mosebetsi wa ho fodisa batho ba neng ba kula le ho ntsha matemona le ho atisa mahobe le dihlapi le ho etsa
le ba iphumana ba dutse dijong le barutuwa ba gago ha ntse ba dutse dijong ba eja ha mmogo dijong tsena ba leka ga botile selonekwana bebelele go na wena ga e bana wena le mosadi wa go kanana mosadi e ne e se mo-Israele o ilutlwang mosadi yo e ne e se mosidone e ne e se wa tile empa mosadi yono e ne e le wa mokanana ha mosadi yono a etla a atamela Jesu wa dumela salba a atamela Jesu go na le mantswe a bua morena ngwana wa ka o tshwara hampe ke meya e ditshila o tshwerwe ke matemona ngwana wa ka ha a tshwane le bese o itshwaretswe ke motemona ene taba ena ya ntlhola ga ke kgone empa ke a dumela ka lebaka la reputation e ke ileng ka e utlwa ka wena ka lebaka la the great record ya dintho tse o ileng wa di etsa ke a dumela gore ka nna wa etsa mohlolo le go ngwanaka ke a dumela gore ka nna wa mo fodisa bebelele Jesu a seka a mo araba a ithulela fela ya ba go araba ga e bana wele batho ba ka thopa bona ba utlwa ya ba go araba batho ba ka thopa batho ba na ba araba ba go Jesu morena yenwa ke ntšanyana fela yenwa morena batho ba ke theolela tsa gotlhe yenwa ke ntšanyana fela yenwa ke mokanana ga ona ba go kopana nna le ena ga ba go kopana ba bua mantswana ba re mo kgutlise re bo wa dumele pele mo lebala bomme le bontaga ba ena le dikgaitsedi ka dinako tse ngata batho ba fumana tlhokolofatso le motlolo wa bona ga se batho ba ntseng ba etla kerekeng ke batho ba tswang ka ntle ba tswang ka ntho ya gago o ntse o le ka ga o kereke loketse yo elelwe go utlwa ka diduelwe ke ba tlolela ganyena sometimes o reka melaetsa e very much powerful e very impactful e very fruitful o e rerelang batho bana empa ka lebaka la gobane ba se banana ba tlwaetse tlolo ba se banana ba tseba ntho ya modimo e dutse ga ba amogele ntho ya modimo e dutse modimo Now listen to this. Now listen to this. Mosadi maobe. Morena ke na le bothata. Tsietsi ya ka mohlomong ke mathile mona ka matho. Ha ke a thusega. Empa ho wena mo you are my last option. Ha ke sana ye nngwe e ka tshwanang ke etse. Ke lahlehetswe ke tsohle. Ke lahlehetswe ke bohle. Ke lahlehetswe ke tjhelete ya. Ke bile mohlomong ke rekisitse le dintho. Ke leka gore meya hae e ke e tlhole. Empa mosadi wa elelwa gore taba ya moya ga e kuke nama e kuka motho wa moya re tlosa ntho ya moya e sa lokang motho wa nama ga e bana wena Now listen to this. Every time when you pray to God, every time when you pray to God, Modimo wa utlwa le Satan wa utlwa. And because you don't have a spirit of patience, Satan and because you don't even have the spirit of discernment to can discern for the God of Yema, I told Modimo and told Satan.
kgutliše gobane o boa a re late o e balana yeno ga se mofuta o boa o sa galateng o na le legatanyana go batle legataleng don't mind them le ka go kereke ba go asa ga o bina ewe ga e banna o ntse o late Jesus, you will miss your miracle. Hallelujah. How you will miss your appointment with God. Now listen to what Jesus is saying. I do not pray. Dijo tse tse ke di jang ka fana ka mahobela ho di China I don't know sometimes tse ding tsa dikarabo tse tswang ho Modimo ha se tseo di lebelletse mona ona le ka bula le ya ka nako tse ding tse ding tsa dintho tse batho ba mmalwa fela e ka nna gore ba tla tšhelete ga o mmalwa ke sekete milione o etse wa tloela go ntukise pele e lokele go tshwara diketekete tsa ditšhelete tse di batlang ne ke ifetela fela le morago wa tatela mošhene o lo thomile le pulpit le mo ke tswana e sa le le kwa halleluja ke evangelii yo modimo itseng ke now listen to this Jesus says Adonova in China now people who are pursuing their dreams people who are persevering people who are consistent how you are being taught tell me what habang le ka ha ya modimo ha se yo ba re empa le ditjanya di na le funa ba buane a tawana ta fune yes ditjanya na ka shero yes mana yes ngata na ka shero e pe mo wala le mo ga le fa khedi ya modimo ye phela le ditjanya na di a phela ka ba kumane o ka phela ka ba kumane o ka phela ka masala o ka phela ka tsona tseo ya hanga ka ba tsile o ka phela ka auto wa tume atame There is a way to receive a word from above. When you receive a word from above, has it ever felt like faith? Faith without action is dead. You stand up on your feet. You say, I clap and faith in the name of Jesus. How many
bua le wena. Ah, go tla go tse. No, a go tla le bua le wena. Go tsa ntotsa. A go mela le ya tsela. Go tsa ntotsa. Now, there is something. Apostle Paulus say something. How people efficiency? Oh, and the little one, oh, and the little babicha, the little Cairo, the little Polo, the little Pocket, oh, and the patron, they are coming to me. Now, I am dressed there. Yes.
ke dintho ge le ka ntse di tla re thusa ga ba ga latlhelwa ke bogolo ka dintho tse re le ka ntse gore di tla re thusa empa ka shekole re tlhoka wa nomela le Jesu ke ena fela ya tsebang wa nomela le pelo ke e robedi ke ena fela ya tsebang go tlhaisa gago mo lefifile le teng ke ena fela ya tsebang go ratisa bahobele ditlhago ke ena fela ya ka o tsankare o tsietse o iphumana o le ka go yo motlhomo ka go tlhekefetse bahobele bonta motlhomo o gale o pšhatlakamo le mabota a tumelana hai le modimo. Every time and then, how there is assurance. He will never leave you, nor forsake you. He will be with you all the days of your life. Now there is a dispensation. That will put away all. What happened when official? I tell them, Moya Wahan to Manamayo. Papa never got profit. Papa who never got Amen. Akumelana lemuthi. Haisifo wena akumelana lemuthi mo bakeng sa bana ba gago. Haisifo bana ba gago akumelana lemuthi mo bakeng sa molekane wa gago. Amen. Haisifo bakeng sa o ka ga generational curses tsa dilemo akumelana lemuthi mo ya tsebang go di roba. Ke nna batho ba re nna ke batho akumelana lemuthi. Le petit. And your only last resort, go away from what's about see the bad? Bali ni percentage wa apolo habesh atumela katume bayo hala trabel ba banga ba ka watumela lumudi baken sa chincha binto tesa le bisa chinchi bilemo memwa hale memwa ha binto disa fetu. You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord, every day, every day, every hour. You are faithful, oh Lord. You are faithful, you are faithful, oh Lord. You are
thank you. We thank you, dear Heavenly Father, for your word. We give you the glory. Let us have little one at the Lord. On us, Father, let us have we give you the glory. Rico, the last thing the corona, Rowa to get to we do not have to make Calababa and Cockwood still fit up on Real Atume, Calabama Pata of Tamo, Cal Atume, Calabanabuti to Bossi, Comala Bay, Cal Atume of Minimo, Calabama Matis and Loco Porta Hall, was an late to the Etahaba. We do not know what to make. Baba Batu, Besa Masi, the Colombian is Sabo, Kalihapa, and Babudura Watume, I want to make it fair, I want to make a Katume, who now to Kayoke, Yo Chanela, Real Boca Mohena, Kenton Tabela, Mohena, Yalabe, Memoir, it's a new Rabatu. Panemo Rabe, Sewa Super Cachero, our Rabe Abudumo, the Afroka, Refeto Lebaero, Arona Buduya Lukile, Budumo Lebato, Sebaken Senaba Leona, Eba Buduya Lukile, Fukaka Sopa, Yamoya, Matamoyo, Yaraperona Lebatu, Masebanya Hame, Nelieto Latumero, Masebanya Hame. Ici, la paix que toi, on a l'aide, l'aide joie. Comme tu sais que tu vois le chéri, que la fête du Péruca, que la fête du Bavatou, que la fête du Parc, alors on est de la voix, et pas caché pour ta voix, mais qui a dit au bout de la vie, qui a fait, qui a payé la Kamasalo, au bout qui a dit à la vie, qui a on te va un cadre comme un diaha, qui est mon sourire au Kaboya, par le coup de la vie. Father, we declare and we decree, O Lord, that the change says I never trouble in had it fallen away. When you put her, young men were having it, had it fallen away. When you move, my partner, how many Puma Malaga, how about to it to another when it lived at the Baba, how I came and now my God. I came to the bar to be good about who didn't get to Tamaha. When you want to be about to Maha, or Baba Hele, you were not to home. Now our holidays are deep. Roma Hakamayo Sonema, Tom Sayo Sonema, the whole of Road to Mamalo, and to the holiday, no holiday. We worship you, O Lord. We give you all the glory, we give you all the honor. And we say yes to you, O Lord. Have your way, have your way, have your way, Spirit of the living God. Have your way, Spirit of the living God. Amaba to Maha, Katila Yekete, Evitonele, Namapulu Swaruna, and in Jesus' Christ's name. Let the church of God say amen. Let the church of God say hallelujah.